may payang kakam kapurigan lang, may paisatan ni nung yung magaligat yang pantulad. Yet, Jesus nasani, kumain uwi wa sa koros, o pataki yung chorwe kan koros. Renwiala ni ito patak. Baptize rai ada ni marat kotsa, o sa plime o ng saraw. O kagaling yung rai, renpeg yung mekoros, may pasalit yung kumain. Dari kumain ada siya, puipan niya yung kumain, ansong koros. Lain ni ya tuan mai panale o yakila amai kusinat pan batagyo karamasakan tuan kaum Jesus Christ tama manungat pasakan ala ya tuan mai pan kabagan nipinit o bagi sawasin port o ngaramas forest perangkak anki maur melede isanama orang pun uya maupun nukono Frankfurt di Melbourne sama macam pasakan. Ya tu, mai pan persetujuan kapakah masuk korus, o mai pan onki hasil amai pan kau tengkat, kami amat teman pasakan. Pasok ng islogan chorus represent kecapsan ni nanin ko. Orang mau patak kupung kamau bukan penurpun para masuk kota kan rengkak wisatlah o koyong yung uya memang masuk chorus dari itu malpan persetujuan watak o school ki masuk ng kot nituan magkrediti nan pucaraw tama magmat pasakan. Mak kamu pilih seorang kodkan, memilih kaitan ni manusia, abdi limpah, per orang senama, kaitan men aksobi nan mamuj. Yaitu, malpan kepada pais kesampaian di koyok o lebak, tama teman pesakan. Jesus katin masan yung Simon Peter. Kepakongnya mohon lekat. Peter rapsakan patuan imai. Rakatin wangi may pakongnya lausan lekat.